mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebera hamwe urutonde rw'abakinnyi 10 ba filime bibihe byose ku buryo ari buvanditse amateka yo kuba ari bo ba mbere bagaragaje impano zidasanzwe mu gukina filime. Aba nibo bakinnyi beza isi yagize mu kugaragaza impano zidasanzwe mu gisata cya sinema uko ari 10 ngiye kubaramburira hamwe muri kiganiro. Wageze kuri Mukire Entertainment, niba utarakora subscribe uyu mwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like. Nabahaye ikaze, njye nitwa Mr Sam. N'abakinnyi 10 bibihe byose bagaragaje impano zidasanzwe mu gukina filime ndetse n'ubuhanga budasanzwe ku buryo ari bo ba mbere beza isi yagize, nk'uko tubikesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye byandika ku bakinnyi b'ibyamamare mu gisata cya sinema. Yes, nabahaye ikaze. Ku mwanya wa 9 hari umukinnyi wita Cate Blanchett. Uyu ni umukinnyi w'umugore wamamaye muri filime nyinshi zitandukanye ku buryo yagaragaje impano zidasanzwe ku rwego rwo hejuru. Akaba yaragaragaye muri filime zamenyekanye cyane ku isi nk'iyo yitwa Blue Jasmine, iyitwa Elizabeth, The Lord of Rings. Uyu mugore Cate Blanchett ni umukinnyi uza ku rutonde rw'abakinnyi 10 ba mbere bibihe byose mu gisata cya sinema ku isi. Ku mwanya wa 9 hari umukinnyi bita uyu mukinnyi bamwita Tom Hanks. Uyu ni umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane, ndetse akaba agaragara kuri urutonde rw'abakinnyi 10 bibihe byose kuko yagaragaye muri filime zamenyekanye cyane nk'itwa Forrest Gump, akagaragara mu yindi filime yitwa Cast Away, Saving Private Ryan. Izi ni zimwe muri filime uyu mugabo yagaragayemo ndetse azigaragazamo impano idasanzwe yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ku mwanya wa 8 hari umukinnyi bita Jack Nicholson. Jack Nicholson uyu nawe ni umukinnyi wamamaye muri filime nyinshi zitandukanye ndetse akaba agaragara kuri urutonde rw'abakinnyi 10 ba mbere bibihe byose muri sinema. Uyu akaba yaragaragaye muri filime yitwa One Flew Over the Cuckoo's Nest, akagaragara muri filime yitwa The Shining ndetse na filime yitwa As Good As It Gets. Izi nazo ziri muri filime zakunzwe cyane ndetse akari filime z'ibihe byose. Uyu mukinnyi Jack Nicholson nawe akaba agaragara ku rutonde rw'abakinnyi 10 bibihe byose mu gisata cya sinema. Ku mwanya wa 7 hari umukinnyi bita Meryl Streep. Meryl Streep uyu nawe ni umukinnyi w'igitsina gore ufatwa nk'umwe mu bakinnyi beza isi yagize kuko afite ibihembo byinshi bitandukanye ibirimo bya Oscar Award, ndetse akaba yaragaragaye muri filime zamenyekanye cyane ku isi nk'itwa Devil Wears Prada, Sophie Choice ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ku mwanya wa 6 hari umukinnyi w'icyamamare Morgan Freeman. Morgan Freeman nawe afite ubuhanga budasanzwe n'ijwi ryo hejuru cyane ku buryo agaragara kuri uru rutonde kuko yamamaye muri filime nyinshi cyane zamugize icyamamare ndetse nawe akaba afatwa nko mu bakinnyi beza isi yagize. Morgan Freeman yagaragaye muri filime yitwa Sherlock, Red Redemption, $1 Million Babe n'izindi nyinshi zitandukanye zamugize icyamamare. Morgan Freeman niwe uza ku mwanya wa 6 mu bakinnyi beza bibihe byose isi yagize. Ku mwanya wa 5 haza umukinnyi bitwa Denzel Washington. Denzel Washington nawe ni umukinnyi w'umunyamerika uzwi cyane mu gisata cya sinema, akaba agaragara muri filime nyinshi cyane zamugize icyamamare ndetse nawe akaba aza ku rutonde rw'abakinnyi bibihe byose kuko yagaragaye muri filime zakunzwe cyane nk'itwa Malcolm X, agaragara muri filime yitwa Training Day ndetse n'indi filime yitwa Fences n'izindi nyinshi zitandukanye. Denzel Washington. Ku mwanya wa 4 haza umukinnyi w'icyamamare Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ni umukinnyi wamamaye by'umwihariko muri filime ya Titanic. Uyu nawe aza ku rutonde rw'abakinnyi b'ibyamamare bibihe byose mu gisata cya sinema kuko uretse filime ya Titanic yatwaye n'ibindi bihembo byinshi cyane birimo bya Oscar Award, ibyitwa Relevant ndetse yakinnye n'izindi filime nyinshi zitandukanye. Leonardo DiCaprio nawe akaba aza ku rutonde rw'abakinnyi 10 bibihe byose mu gisata cya sinema.
ku mwanya wa gatatu haza uwitwa Robert De Niro, uyu nawe azwi cyane muri filime nkitwa Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas n'izindi nyinshi zitandukanye. Nawe akaba aza mu bakinnyi b'ibihe byose mu gisata cya sinema. Robert De Niro. Ku mwanya wa kabiri haza umukinnyi w'icyamamare. Ku mwanya wa kabiri haza umukinnyi w'icyamamare Al Pacino. Uyu nawe ni umukinnyi w'icyamamare wamenyekanye muri filime nkitwa Godfather, Trigger, Scarface n'izindi nyinshi zitandukanye. Nawe akaba aza ku rutonde rw'abakinnyi 10 b'ibihe byose mu gisata cya sinema. Reka turebe ku mwanya wa mbere umukinnyi w'icyamamare uza ku rutonde rw'abakinnyi 10 b'ibihe byose mu gisata cya sinema. Bamwita Marlon Brando. Marlon Brando nawe ni umukinnyi w'icyamamare. Nawe yamenyekanye muri filime yitwa Godfather, amenyekana muri filime yitwa Streetcar Named Desire. Uyu akaba ari we mukinnyi ufatwa nk'intwari ya sinema by'umwihariko mu kinyejana gishize cya 20. Marlon Brando nawe ni umukinnyi w'icyamamare. Aba ni abakinnyi 10 b'ibihe byose. Ese hari umukinnyi uzi tutakize kuri uru rutonde? Twandikire muri comment nabo utubwire uko ubyumva. Gusa uru rutonde ni urutonde rugaragaraho abakinnyi b'ibihe byose, apana abagezweho. Urutonde ruriho abakinnyi bagezweho muri iki kinyejana rushobora kuba rutandukanye n'uru nguru, ariko abakinnyi b'ibihe byose bamamaye ndetse bagakora udushya bakagaragaza impano zidasanzwe mu gukina filime, bakaba bashyirwa ku rutonde rw'10 ba mbere b'ibihe byose. Naba ngaba nk'uko bigaragara ku mbuga nyinshi zandika ku bijyanye n'ibyamamare mu gisata cya sinema. N'abakinnyi badasanzwe b'ibyamamare bakoze amateka by'umwihariko mu gisata cya sinema. Ku mwanya wa 10 twasanze witwa Cate Blanchett. Ku mwanya wa 9 tuhasanga umukinnyi witwa Tom Hanks. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umukinnyi witwa Jack Nicholson. Ku mwanya wa 7 tuhasanga umukinnyi witwa Meryl Streep. Ku mwanya wa 6 twasanze umukinnyi witwa Morgan Freeman nawe ni umukinnyi uza kuri urutonde rw'abakinnyi 10 ba mbere b'ibihe byose mu gisata cya sinema. Ku mwanya wa 5 twasanze Denzel Washington. Ku mwanya wa 4 tuhasanga uwitwa Leonardo DiCaprio by'umwihariko wamamaye muri filime ya Titanic, nayo ikaba ifatwa nk'imwe muri filime z'ibihe byose mu mateka ya sinema ku isi. Leonardo DiCaprio. Ku mwanya wa 3 twasanze uwitwa Robert De Niro. Ku mwanya wa 2 tuhasanga uwitwa Al Pacino. Ndetse ku mwanya wa mbere tuhasanga umukinnyi w'ikinyejana ufatwa nk'ukinyejana bamwita Marlon Brando. Abandi bo bakinnyi 10 b'ibihe byose nk'uko bigaragara ku makuru ari updates kuri uyu munsi cyangwa se muri aya matariki cyangwa se muri uyu mwaka wa 2025. Ndagushimiye cyane ngiye yitwa Bita Sub. Ributera kuri subscribe ari kuri Mukile Entertainment. Umwanya wo kuba wakora subscribe kandi like, kuduha igitekerezo cyawe muri comment.